Kuri bene data bose b'impunzi n'abimukira bakunze kudukurikira bumva uru rurimi, ndagira ngo musubire mukurikire iki kiganiro mugihaye umwanya kandi mwitonze mugitegere neza. Ibiganiro ntanga ntabwo ari ibiganiro bireba ubwoko bumwe cyangwa biviziya ubwoko runaka, no, ahubwo ni ibiganiro bireba umuntu wese wumva uru rurimi. Ab'i Burundi turumvikana, n'ibindi bihugu ururimi ruza abantu benshi, rero abantu baze bumva ibiganiro neza, nta bwoko ngo ubwo jewe niba jewe ndi umunyarwanda ngo ibiganiro ntanga bireba abanyarwanda, no, bireba bumva ururimi rwose, impunzi n'abimukira. Hari n'ababana n'abandi bashobora no kubasobanurira. Rero ndabasaba gufata akarago musubire mwicare mutegere iki kiganiro cy'uyu munsi, kuko ni ikiganiro cy'ingenzi gifite uko caguha amaherekezo amadirective mu buryo ki bwo kwitwararika. Ariko hari ikindi gihugu nza kuvuga ciyongereye ku bihugu bine mu makuru nafashe, cyane cyane bari za Mozambique, za ya bihugu byiri epfo, na za Burundi, za Malawi gutyo. Gusa abari za Nairobi na Uganda, izo demande ntizirahegera, kuko mu by'ukuri amakonegisiyo make ngerageza gushaka maze kugira abantu bangaye bakora muri za HCR n'abatakora baba hafi aho, ni abasobanuzi baba bafite amakuru babasha kugira ico bakugezaho. Rero amakuru y'ikindi gihugu nza kuvuga, ariko noneho tugiye kwinjira muri detaye za bya bihugu bine twamaze kuvuga bizakira abantu cyangwa zasabye abantu ahantu hatandukanye. Gusa mwibuke ko bibiri demande zabyo ziri Nairobi, ni muri Kenya basabye, nta handi. Tukiri aho, hari umuntu wanditse muri commentaire, hari abantu banditse muri commentaire nk'abangahe baranshimisha cyane. Umwe yaranditse ngo batese kuri uzuvuga Nairobi cyane tuzoreke kugukurikiraga, no kuvuga tese twebwe ntibitureba. Oya, mu by'ukuri Nairobi mbavuga cyane kubera ko niho hantu ngira amakuru yaho cyane kurusha ahandi hose. Bitambutse aho niho nabaye kandi mu by'ukuri ibyo bintu nabibagamwo cyane. Noneho abo twari tuziranye nuko bikanorohera gufata amakuru yaho, nkaco gituma. Ariko nawe aho uri mwene data, ndagerageza gushakisha aho ntaragira abantu nyine ba hafi aho bomba amakuru, maze kuhagira abagabo nyine basa n'abasobanukiwe buke buke, hose bizokunda. Ariko byibura henshi ndafata ko maze kugira igice cyiza, tambwe nziza cyane inejeje kwakira amakuru y'ico gihugu ngiye kubabwira, igihugu ca Australia. Nico uraza kumva ningeraho kudetaya ndaza kubivuga, ariko ndashaka kuza guhita ntangira n'amadetaye y'ibi bihugu ko ari bine, processes bizacamo n'imbogamizi zazituma abantu batinda, bakabaye bakorewe vuba, bakabaye bakageze ku mwuzuro w'ibyo batangiye vuba. Ni biki bibitinza? Biraba bimpaye no kuja gusubiza abantu bamwe bage banandikira, twe tugize Nairobi, tugize imyaka 2 twarashoje amambasade, tuja muri hariya muri medical bakatubwira amazina yacu ntariyo. Abandi tugize ha Zambia nashoje ibingibi bigeza aha zarahagaze. Ndaza gusubiza impamvu aho, kandi abiyaderesheje bambwiye ko ari muri Canada, bariko baza, ndaza kubigeraho nabyo. Ariko rero ni inkuru nziza, tutarakomeza ikiganiro rwose mudukurikire kandi muri makini. Hari undi wanditse commentaire yanshimishije cyane, yaranditse arambwira ngo za ndogora iyo message kandi uburyo yayistrictire yaranshekeje, narasetse. Ntabwo ndondogora kokera natangiye kuvuga amakuru kandi
mwene data wambwiye ndagushimiye cyane kandi nturambirwe. Uko nukuri kurasa ku ntego nibyo bizima kandi narabyumvise narabyakiriye. Tutarakomeza rero kugira ngo duhite twinjira mu kiganiro, ndagusaba gukora subscribe wewe niba ari bwo kigera kuri iyi chaîne bwa mbere. Haca ibintu byinshi, urahabona indirimbo, urahabona ijambo ry'Imana, ariko maze kubona kubera iki ibiganiro ari byo mukunda cyane kuruta indirimbo n'ijambo ry'Imana. Simbizi, nza mbona ari byo mureba cyane, ariko hari undi wanditse commentaire nawe ngo nkunda kubabwira ngo musharinge, ngo umuntu azasharinga icyamufashije. Wavuze ukuri, naho sharinga ikitamufashije. Rero ikigufasha muri ibyo byose, numara gukora subscribe, usharinge ibicaha byose, cyo wakumva kikubatse ugisangiza undi. Iyo ni inkunga nini uba uduteye kugira ngo umuryango wacu ukomeze waguke. Hanyuma unandikira aho uri dusoza ikiganiro, nusoza ikiganiro unandikire ko gishoje kandi ndetse wabashije kugisharinga. Noneho rero nza nkora ibishoboka kugira ngo mbahe amakuru, kandi sinzosubiramo kubabwira ngo ni amakuru y'ukuri. Ninzajya mvuga amakuru uzuyitega, sinzobisubira, kuko usome uzokwandike chaîne yanje urebe titre yanje, urebe ubundi wimyizerere yanje, ntabwo impermeta kuvuga amakuru atari y'ukuri. Rero iyi chaîne woyiabonaho ukayibaho, ikizaza kivaho cyose uzunota ahantu n'ukuri ugitegereze. Byo nagemba bwira mu minsi itaragera 8 byamaze kuba. Minsi itaragera 8 ikiganiro natanze mu minsi itararenga 8, uyu munsi nubwo abaye umunsi 8 amatokeo yatangiye kuba. Rero n'ukuri kose kandi kuzuye, cyo tuvuga tuba tubihagazeho. Turasa n'abakomereje ku kiganiro twatanze kivuga ibihugu 4 byasabye abantu. Hajeho ikindi gihugu ca Australia, ariko izo demande nabaje Nairobi bambwira ko zitarebana na za Uganda, ariko za Burundi iriya na za Mozambique, biriya bihugu byose sinzi ibihugu bariko bambwira byiriya, izo demande niyo zireba. Za Malawi, za hehe, abantu basabwe na Australia niyo bari. Ariko uko bambwiye, iyo niyo terme nkoresha, ni none uyu munsi turi tariki uyu munsi 24 ubu mpaye nkora ikiganiro ni mu ijoro, ni tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2025. Nabibwiwe none ku manywa y'uyu munsi kuwa gatanu nibwo babimbwiye. Ariko mu byo bampamirizaga bambwiraga ko aho bari abo twavuganaga natwe dushobora kuzibona, kuko natwe twari twarasabyeyo. Bitwinjize mu kiganiro. Iyo mubaza mutese ubusabe, ibintu nibanda ku bintu cyane by'impunzi cyane, kuko ubwanje nabaye impunzi yo mu mujyi, sinabaye mu nkambi, ariko nabaye impunzi. Ubuzima bw'ubuhunzi buntera kwibaza cyane ku by'impunzi no kubikoraho. Simbuze ibindi biganiro nokora, birahari byinshi cyane, ariko byibura navuze ngo contribution yanje d'abord aho igomba kuba ni hariya. Kandi sinja gukontribute abantu, ngomba contribute ibintu bitari byo biprove contraire, cyangwa se biza bihakana ubufasha. Ngo mbwira abantu bitari byo, ngo mbwira abantu ibisa n'imicezo byo kubasamaza. No, mbabwira ibintu nyabyo, kandi simbisubiramo kabiri, byujuje ubuziranenge. Iyo mwumva dutinze ku mpunzi n'abimukira, ni ibintu bifatanye bitorekurana. Kubera izihe mpamvu? Kubera ko programme ziangaja impunzi ziba ziangaja n'abimukira. Nta gihugu cyosaba impunzi gusa kitakira abandi bimukira. Nico gituma president yahagaritse impunzi, abahagaritse n'abimukira muri ibi bihugu byo hanze.
usanga igihugu gifite amaporogaramu, ndaza kubisobanura cyane, gifite amaporogaramu, ko twatanga ikiganiro, gifite amaporogaramu nabara ko menshi arenze yinjiza abantu. Dufata urugero nko kuri Canada. Canada ni igihugu cya kabiri ku bunini ku isi, ariko kitaza mu bihugu bya mbere 30 ku bihugu bifite abaturage benshi. Urwo rugero ruhite rwumvikana. Igihugu cya kabiri ku bunini ku isi, ariko kitaza mu bihugu 30 bifite abaturage benshi ku isi. Urumva barashaka gutuza abantu, kandi abaturage niyo ekonomi, abaturage nibwo butunzi. Rero hari uburyo bagerageza kuzana abantu mu maporogaramu atandukanye, mu maporogaramu menshi arenze 2, arenze 3, arenze 4. Ariko izo porogaramu y'impunzi ibisa n'ibukinze. Abimukira abandi, hari abaza bahunze baca ahandi n'abandi, hari impunzi ziza mu buryo bwinshi nabwo zitandukanye, hari impunzi ziza zikagera mu gihugu, hari impunzi ziza zigahurukino, baje ari abaviziteri, baje ari abatouriste, baje ari abandi baje mu makonferanse, baje kuramukanya, baje kwiga, bashika bakaba impunzi deja. Reka mvuge nka muri Canada, bashika bakideklara nk'impunzi. Izo ni impunzi ziri mu gihugu zikora processes ngufi, ariko ifite statut y'ubuhunzi. Hakaba impunzi rero narimze ngo zisanze zibukinze HCR cyangwa indi mishinga izana impunzi direct mu bihugu. Isangwa yandikiye igihugu, ikabwira igihugu ngo tafazari turifuza ko mwadusabira abantu, mwadufatira abantu, mwatujanira abantu, dufite abantu tubitse b'impunzi, turifuza ko mwabajana. Iyo demande ikabira iraho irabitse, itegereje igihe ibihugu bizovugira. Ndi gusobanura ukuntu mwibaza utese ibihugu ubusabe bw'ibyo bihugu bwagiye ku mpunzi twabibona gute, twakwiyadera gute kugira ngo tubashe kubibona. Nicyo mbaye nsobanura kuko nagisiguje. Reka mfate HCR yo mu Rwanda. Isangwa yandikiye Canada, ikabwira Canada ngo dufite abantu dufite hano mu nkambi, dufite inkambi 6 kuko zose zikordonwa n'ubuyobozi bumwe. Dufite inkambi 6, turifuza ko mugiye kwakira abantu cyangwa n'igihe baye bakira, turifuza ko mutwemereye mwabakira. Malawi nuko, ahandi nuko, ufate nabira bihugu bigira icicaro gikuru Nairobi, naho nuko ubusabe bwose buragenda bwose ko bungana bukagera ku bayobozi bakuru kuri UN icicaro gikuru aho kiri, igatuma demande mu bihugu. Iyija kugarura demande, dufite impunzi zingana gutya mu Buganda, dufite impunzi zingana gutya muri Kenya, dufite impunzi zingana gutya Cameroon, dufite impunzi zingana gutya Mozambique, dufite impunzi zingana gutya Zambia, dufite impunzi zingana gutya Burundi, dufite impunzi zingana gutya Tanzania, dufite impunzi zingana gutya Central Africa, dufite impunzi zingana gutya Brazzaville. Zaya moko naya. None s'il vous plaît, mushobora kuba twakirira. Bigasinywa n'abayobozi, byo birumvikana mwese muzi inzandiko za ziri lettre administrative, byo byose mwese murabizi, bakabitanga. Igihugu kikaba ko kirakira cyangwa ntigihe cyakira. Ico gihe igihugu cakiriye gifata ama programme gifite, kikavuga ngo tuvuze ko tuzakira Canada muri yo myaka 4 bazakira abantu miliyoni. Urumva, muri yo miliyoni Canada ifite imyaka 4 bukiravuga 3, ariko mu byo bavuze ku mateleviziyo mwigena migambi ryabo bazinjiza abantu umuriyoni. Aba bantu miliyoni bakabacamwo. Ku mwaka tuzakiraba, ku mwaka tuzakiraba, ku mwakira tuzakiraba. Wantara ufite capacity yo kwakira abantu bangana, kuko izi ntara zose siko zakira impunzi, siko zakira impunzi, ariko kandi sinako impunzi ziprefera. Ko muri Canada nkunda kubabwira iyi ntara ya Quebec ni intara ifite isonga kwakira impunzi nyinshi kurenza izindi ntara. Iyi ntara ya Ontario
ni intara ya kabiri kwakira impunzi nyinshi kurenza izindi. Intara ya Alberta ni intara ya gatatu kwakira impunzi zirenze izindi ku bwinshi. Ugakubitaho za Manitoba, ugakubitaho le province Atlantique, ugakubitaho Saskatchewan, n'izindi ntoya zakira abantu ariko bitari cyane, selo na capacité yabo na ekonomi yabo n'amacumbi yabo nuko bameze, bakavuga nabo abo bashobora kwakira. Bamara kubemeza bakavuga ngo mufite ayahe ma programme yakira, kuko usanga nababwiye nka programme yihariye yo muri Quebec ya Arima n'ahandi bakavuga ngo dufite ama programme yinjiza aba bantu muyacemo, bakayacamo rero bakavuga ati ku mpunzi dufite ubusabo bwa Nairobi, iyo gani ni migration fédérale, ubuyobozi bukuru butari provincial. Dufite ubusabe buva muri Kenya ko bafite impunzi mu Rwanda no mu Burundi na hehe bira bihugu byose bya East Africa. Abana bakabadetaye muri iki gihugu barifuza ko twobafatira abantu, ni mufata amapursa y'impunzi ngawe rero ni muntegere, bagafata amapursa y'impunzi ariko akavuga basipecifiye. Hari gihe baza bataka nabo bazi actualité, bazi ngo ibihugu birimo intambara, bazi uko bimeze. Hari gihe bavuga ngo ntibakira swat abayisilamu, kubona urugero. Hari gihe bavuga ngo swat ntibakira iki gihugu, swat hari buryo bafitenge makimbirane. Ico gihe baraspecifiya nguko amademande agera ku byicaro byahashye, nguko amademande agenda mu bihugu. Bakavuga bati twebwe dukeneye impunzi zivuye Nairobi kubera ibintu, kubera umubano, kubera imikoranire, kubera ukuntu kubera ibi bakavuga bati no, tidushobora kwakira. Rero dukeneye umubari ungana gutya. Uko niko amademanda azagera ku byicaro. Umuntu yarasa n'undogoye buke ariko turakomeza. Turacari kumwe ndagira ngo noneho baje gusubiza bakandikira bari abakuru. Muzi ko ibintu byo mu Bugande, muzi ko ibintu by'i Rwanda bizabyigwa amadesije agafatirwa Nairobi, bigasinyirwa Nairobi, bikava Nairobi, imyanzuro igaruka hariya cangwa ija hanze ni Nairobi hose bikorerwa. Nico gituma nasize impamvu yindi zituma mvuga Nairobi, nuko ariho hakuru, nuko abariho hazingiyemo biriya bihugu byose. Imyanzuro ivi Bugande umuntu aragukoresha Nairobi, byo bagize bikanza kwanzurirwa hehe, bikanza kwanzurirwa ukorera i Rwanda n'ahandi, bikaza kwanzurirwa Nairobi. Iyo nindi mpamvu ya kabiri nari mu yurya mwene data ariko ni mu rukundo ituma nyine nsa nuhagaruka. Nairobi imaze kugira rero ivuga ngo basabye abakongomani tuvuge 1000. Mva uko bizabigenda. Attention, muzo verify ama ambassade. Iyi Burundi bahe bagenda cyane, ntabwo Nairobi bahe bagenda cyane. Iyo mu Rwanda bahe bagenda cyane, ivyo bihugu bindi ntibabigenda cyane. Ni gute bikorwa rero? Ivyo muzo biverify muzabikurikirana. Iyo hari abahe bagenda, ahandi babahe bagenda. Kandi niyo bagenda ni ku mapursa make, ni ya list, ni wa murongo bafata. Iyi HCR izihiti program ibintu ikavuga ngo amezi 3 aba ba Nairobi bagende. Yamaze gagucamo mu Rwanda mushaki, reka mfata abakongomani s'il vous plaît, kubera ko ari wendiwe, kubera ko ndi umukongomani. Bagahita bavuga ngo Nairobi mufata abakongomani 150. Amafamilia ya abasora abangaba, abasingwa madhaba mukora muri izi kategori. Uganda muhafata abakongomani, Burundi muhafata, mu Rwanda muhafata, aha muhafata, hava bose bakageza wa mubari. Bamara bakabohereza ngo aba bantu bazaziki, aba bantu twabemeje abanaba bakabyohereza. Ico gihe rero
ibihugu ibi bihugu rero byakira ba bantu byamara kwakira ico gihe nico baza bavuga ngo ni resettlement. Bakira ba bantu bamara kubakira baka approva ko bemeye ba bantu quelquefois baja kubohereza bariya biryo baza bitabona gutombora bamara guselektiona bari mbere yuko babohereza abangaba deja baguhamagaye muri resettlement yitwa ya mbere cyane. Resettlement ya mbere kubarizi cyangwa gutomborwa bafata umwirondoro ibintu byoroheje kugira ngo bamenye abo bohereje neza barya babaye selection kugira ngo bagi iya majiba garuka rero ayangaya avuga ati okay ça va turi pour nibwo bagukoresha resettlement ya kabiri. Iyo ni ritme ya Amerika igikora, iyo ni ritme ya Australia, iyo ni ritme ya Canada, iyo ni ritme y'ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi apana byose kuko bizabija nko kwitandukanya byo. Hanyuma rero twamaze kubona ko ma programme yemeye abantu. Hari ikindi bazabagira, nari nkiri kuri programme y'impunzi murani hanganira ntago nataye iyo gani programme imwe nari mvuze y'impunzi, ariko iyi programme y'impunzi iri limite, irimo abantu batazanye ibyangombwa badafite ibyangombwa. Ori igihugu gifite ama benefice menshi gikeneye abaganga, ico gihe kirarekrita nibirya muza mubona bagashira handi mayira. Hari gihe muri Kenya refugee point yigeze kugira abaganga irabohereza baraza benshi cyane, abantu bari impunzi bose abize bafite ibyangombwa n'abana bigiye muri Kenya bamwe ibintu by'ibiganga bose baragenda. Ico igihugu kija ku nyungu zacu kavuga toke twemereye buriya busabe bwa HCR yaradusabye kandi koko dukwiye kubafasha natwe tukabunganira tukabagabanyiriza abantu tukanagira abantu turemera ikizere cyejo abana bakaza bakiga bakava muri buriya buzima. Ariko natwe nk'igihugu dukeneye inyungu iyi. Dufite abaganga bakeye nibwo balance basaba abaganga, dukeneye abagronome nibwo balance basaba abagronome, dukeneye abarimu nibwo balance bakeneye abarimu, dukeneye abantu bakora mu makampani nibwo balance offre z'abantu baza gukora. Ndagira ngo binumvikanye ayo ma programme yose akiyokipa nibyo. Yego nimba batanga amarezida bakakwemerera kuzana n'imiryango n'umuryango wawe, ariko itandukaniro impunzi zo hari igihe HCR igira priority abarwayi, hari igihe igira priority abafite umutekano muke, hari igihe igira priority abafite imiryango, hari igihe igira priority abasore kubera impamvu zimwe na zimwe nuko biba biteye nabo bagira priority. Ariko rero iki gihugu kikakira ubusabe bwa HCR, ariko naco kigatuma mu bihugu ubusabe bwacu. Ubwo busabe bwacu nukuzana babandi bashaka babandi bakeneye nabo bafite ico bazokontribuwa mu gihugu cabo directement. Naho impunzi barakuzana wenda utarize, barakuzana uri umusaza, barakuzana uri umurwayi, barakuzana bimeze ukundi. Ubwo nibwo buryo ama programme rero y'ibihugu aza yihuza kugira ngo yinjize abantu. Ariko lancement ibitandukanye, lancement ya HCR mwamaze kuyumva. HCR bayarasabye igasubizwa bakumvikana kurya kose nasobanuye bakabitunganya, bamara kubitunganya sava. Ijambo rya kabiri, ibi bihugu nabyo iyo birangije gusaba ama programme ariho, mureke mbabwire, iyo wamaje kuba selection muri ndimo ndagana ku musozo, ariko nubwo ntaravuga inkuru nyayo, ariko ndayivuga mu munota umwe, ariko nibi byari ingenzi cyane ko abantu benshi bagiye babibaza. Dore kiriya gihugu cha Australia, kiriya gihugu cha Canada, kiriya gihugu cha Amerika zasaga n'ibikora muri voie imwe, nubwo bigenda bisa n'ibihiganwa bamwe bakagira ibyabo abandi byabo, ariko vraiment Canada yo na Australia ariyo yasabye nuko bimeze. Ubwo Australia ubusabe bwayo nayo ni muri yo nzira bwaciye, kandi ifite izindi politike tutazi, ifite n'ubundi buryo yasabyemo, ariko Australia nayo yarasabye demande zayo. Bon kibarafata abantu ba Nairobi n'abahandi, kuko Nairobi iracatekeye abantu ba Australia barangije ibintu kera bakirunze, sinza akabazo kaba kabayemo.
hari ubwo ikibazo utese kubera iki badasabye abantu baho, ico naco mwokibaza. Hari ubwo ambasade yabo ndibuka Australia rimwe 2019 mumbabarire abantu bari muri ambasade ico gihe niba nibesha umwaka, ariko muze kumbabarira mo ninibesha umwaka ntimubifate nk'icyaha, ariko byabaye kuri iyo myaka mvuze. Australia yimuye ambasade yayo, aho yahoraga haryo jagigiri barayimura abo bakindi. Na Israel byigeze kubaho, uja kwambuka kuri ambasade ya Canada bahazi, uca kuri ambasade ya Australia ya Israel gutya mu kuboko kw'imoso ugaca mukuzuga kukira kuri ambasade ya Canada, nayo yari yimutse. Bashobora kuba batakoze Nairobi kubera iyihe mpamvu swati ambasade yabo ubundi yayikora Nairobi neza, byumve. Ambasade yabo ubu ifite imbogamizi zimwe na zimwe Nairobi. Ambasade yabo swati ubu ngubu Nairobi hari ukuntu bataye bakolabora neza. Impamvu ni nyinshi zatuma itanga amademande hamwe tiyatanga handi, impamvu ni nyinshi cyane. Hari ubwo ushobora gusanga hari hirya y'ico nari mvuze hari n'ibindi badahurijeho cyangwa batumvikanyeho, zo nabyo bibaho. Ubwo rero iyo ni impamvu yotuma basaba bakaka abantu nka Finland yatse imiryango 40 na specific Nairobi, ariko ntibari basabiye Nairobi gusa, bari basabiye u Rwanda, bari basabiye, ariko aravuga ngo pour le moment muduhe imiryango 40 ive kandi ive Nairobi. Ndagira ngo ibintu mpayisobanura ko birumvikana neza. Rero Australia kubibazaga ngo Amerika irafunze ibintu bikomeje kuba kujidobwe, siko bimeze. Pour le moment mu bigaragara hari ukwaguka Australia yabonetse, kandi Australia naco ni igihugu kinini c'icohohe kitagira abantu, naco abantu nibake naco ni kinini. Ubwo rero hari ikizere ko kwisaranganya ry'impunzi n'abimukira bikomeje kuba byiza kandi bikomeje gufata umurongo mwiza. Niba Canada yakiriye, Finland kakira, Ubuholande bukakira, Australia kakira, Norvege kakira na Sweden ntiretse, ibyo bihugu byose bikakira. Murumva kameme nubwo impunzi ari nyinshi n'abimukira ari benshi bashaka kugenda, hari uburyo ki isaranganya rizoba icuho cy'igihugu cya Amerika kikaba nk'igisibwe bukeya anatanda. Waba ari umunezero mwinshi wiyongera kundi hagize ikindi gihugu gisubira kuvuga, byaba ari ibyishimo byinshi. Hari n'ibindi bihugu bisaba, kuko ibyakira impunzi ni nyinshi. Kejo twakoze ikiganiro kivuga impunzi nyinshi ziba ziri Mayotte. Ubufaransa deja urumva hari akazi buba buheye bukora. Ubufaransa burakora cyane, ni igihugu twoshimira cyakira bimukira n'impunzi ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero iki gihugu naco mubimenye ko cyagiye mu mubare w'ibindi, nabo naco kizo deja cyahise gifungura n'amarembo, abantu batangira kugenda muri ibyo bihugu. Hari aho bikiri bataragenda, ariko nabo bizaba byiza bigatungana. Hanyuma rero hari inkuru y'ingenzi ntareka kugeraho hano mbere yuko dusoza ikiganiro, kandi mukwiye gutegera cyane. Noneho nza mbaha amakuru ngo une umuntu ayakubajije wowe uzayamuhe ubigireho nosyo, ubimubwire bidasabye ngo umubwire ngo kumutuma kuri shene hari ugatohura n'ikiganiro kiri, ariko wowe wategereye ubasha gusobanurira undi. Siritu ku bantu bavuga ngo bifata igihe kingana gute unkoze muri migration kuvuga ngo ngende, nkoza muri settlement bakantuma mu gihugu bisaba igihe kingana gute. Cyo gihe naragisomye hano, naragikurikiranye muri Canada neza, kandi nivuga Canada ni Australia ni ibihugu byombi ndagira ngo bigira ba ministre ntibigira na ba president, murabizi bigengwa n'Ubwongereza. Ni ibihugu by'amahoro biraho gusa, bitifitiye ikibazo, biraho gusa bitekanye, nta president nta rusaku, ni ibihugu biraho gusa bifite amahoro gusa atemba nka kurya kuruzi. None se bifata igihe kingana gute iyo umuntu yamaze guhamagarwa muri migration yarangije resettlement?
maximum, ndavuga minimum na maximum. Maximum ni 12 mois, minimum ni 6 mois. Ubundi uko biteganyijwe ni mu mezi 6 ugomba kuba waje. Mu mezi 6 uburyo bipanze tubara ko byibura bavuga ko kuva HCR cyangwa inani gutanze cyangwa we wujuje ibyaho kemerwa no na dossier yawe kuyitreta no kugutegura no kugukoresha kukuanda kwa kila kitu babara ko ari iminsi 90 biramutse bitinze. Ariko uko yoba muri 30 yoba muri 40 yoba donc kuva bafashe case yawe yakajikira bavuga ko 90 jours iminsi 90 ugomba kuba washoje. Bakagutuma mu miti ni 30 jours kaba warangije check up ya mbere bakabara indi 30 jours ugakorerwa vaccine, indi 30 jours babara ko ari ya départ cyangwa se kugenda. Ko niko bigennye n'amezi 6. Ariko arenga kubera iki arenga ryari? Kubera iki rimwe amezi arenga 6 akaba yoba amezi 10 akaba yoba 9 akaba yoba 12 cyangwa hakarenga. Nizo mpamvu rero nshaka gusobanura kugira ngo n'abazajya bageraho baza bamenye ibyo birinda, bamenye ibyabadindiza. Ico kintu ni ingenzi cyane. Mvuze Australia, mvuze na Canada, ibyo narabisomye donc ntagendeye kubyo naciyemo n'ibyo nabonye n'ibyo nasomye neza, nzinjiramo ndabisoma ndabikurikirana. Programme maximum inane, minimum 6 mois. Iyo mupfushije umuntu cyangwa iyo mwongereyemo umuntu uzageze hari sinibutse terme yakoreshejwe, ariko deja haba hajemo ikintu gituma birya bitubahirijwe by'amezi 6 bishobora gutambuka ukaba uwo mwaka cyangwa ukarenga. Deja iyo ni impamvu imwe ituma abantu badindira. Impamvu ya kabiri, iyo imiti yawe yaba expire, hari igihe check up yawe iba expire kubera impamvu za visa ikazi yayija kurangira imiti yawe, cyangwa visa ikahagera igihe cyo kuguprograma n'ibiki, check up yawe ikaba yararangiye, imiti yawe ikarangira. Iyi imiti yawe irangiye rero ni programme, ni gahunda kuvuga ngo usubizwemo. Hari programme bisaba, ni ibintu bitaba tiktak ngo bibe gutya nirangira none ngo kuri ndingo isubira. Bifite programme nini nzira bisubira gucamo itari ngufi. Cyagihe visa yasohotsega nayo visa ikarangira, imiti yararangiye bagushubije mu iyindi gihe irangije bihuriranye nuko visa nayo yarangiye. Ifoko basubira kuja kurenuvela visa. Ico naco gitinza abantu, ico gituma abantu batinda nabo cyane, kigatuma abantu basa n'abadindiye bakarenza cyagihe. Ndagira ngo ico muracumvishije ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, iyo basanze urwaye muri ya miti ya mbere, ubundi ya miti ya mbere niyo miti ya kabiri, si miti ya kabiri ni vaccine. Iriya miti ya mbere iyo bagupimye bagasanga ufite kibazo kubihaha surtout, bagasanga ufite nka tuberculose, indwara yo kwandukira, baraguhagarika ukabanza ugafata imiti ukamera neza ukazobona kuza. Iyo ni yindi mpamvu ishobora gutuma